Ja svom djetu kažem, moraš je završiti, eto, ne znam zbog čega, ali ovo je rođačka država, sine, možeš ti biti ovdje najpametniji, neš dobiti posao, Allaha mi. Eto, to je onako... već to ima smisla na zapadu, gore je škola, svetnja. Ovdje nema ništa, sine, smisla. Nikakvog smisla. Ovdje samo ima prodavanje droge. To je sad legalno postalo, znaš. Ne savjetujem te, ja ne do Allah da te ja to savjetujem, ali to je činjenica. I to je žalosno što živimo u toj državi. Normalno da se ne ide u školu. Šta će, spiraju djeci mozak, unišće i onda djeca izađu i haj na biro. Što bolji su u školi, na fakultetu, to manje posla imaju i dođe tamo iz Kalnovika, iz Kalesije dođe, pa najbolje opisano u onoj seriji, ona u pozorištu, kako dva smo svijeta različita i ono ti je najbolji opis svega ovdje. Nema države, ljudi, to je to strašna činjenica koja je toliko zajebana da je to, znaš, nije ovo više zajebancija. Tako je, majstor, evo vidim. Neko normalno napiše, normalno u Luksemburgu ne treba ti kriminal. Škola i ti imaš rane, taš ti ovdje, ljudi završe škole, fakultete i on rade ko konobar ili rade najgore poslove. Onda dođe papak, ne zna tablicu množenja i on radi gdje hoće. Ma, dajđa. Ma šta ja znam, ili dalje Anđelko uopće nozicu ga u pičku, mat šta me interesuje Anđelko, nemojte mi pitat, pa ja najviše mrzim o tim mafijašme i pričati tim nižerazrednim, dajem nekoga, mi se bolan razlikujemo, bolan po svemu, ne znam kako napraviti razliku, ja kad pričam o našim ljudima, šta znači našim ljudima, Srelijama koji su bili, mi nismo bili bolan ljudi bezdušni, mi smo opet imali ideale, bolan, to sve narkodilerčine, fol plaćni ubica, pa valja biti zato ga ima dušu, nije to ono fol, valja ima dušu ubit nekoga, Bog te vidi. Razumijem ja, ubit kad dođe tvoja čast, dostojanstvo, pa onda ubij djeta mi desno. A ovo, to, kod droge se ubijat, meni je to, Allaha mi, meni se to gadi. Ja vam govorim najiskrenije, djece mi moji. Pješi, bolan, tu nema ideala, nema isto životinje.